Hatu ke Pakistan kenilai Persia ya ke Iran na ke bantaban hiartmai ke Saudi Arabia kate ke cingkren jong Ishak Dar ke penmi ya ke cingkren hapen katma jong ke Iran bat ke Israel kinong yalam jong ke Pakistan kia kendo ya ke cingsak kento halor ke cingkren jong ki ha ke por brang ya syakmat ha ke kof kat ba ke ciakan at ha ke nekatan kadang ya beteng nomor ke cingsak tombor jong ke Iran Menteri Kambari jong ke Pakistan Ishak Dar ula keren ni kicingkren ki babon kisyam baki long ki bapla ula ong ba ke Pakistan kadai kari ke bayada ya ke Saudi Arabia ha kene kicingale ke bajur bha ula keren ni kane ha bajubab hapo ke yang dorbar jong ke Pakistan halor kicingate kular pania damar keliang ha pedeng ke Pakistan bat ke Saudi Arabia kenrai kenong kentok ki bu cingkeli ya kane kicingong khamtam ha bagi kubor ki penpau bagi ci hertma bayadai bat ke Iran kila tombor ya ki jaga bakongsan ha Saudi Arabia kentop ya ki jaga penme umpniang latih pajba baka Pakistan bat ke Saudi Arabia kidon ya kecingate ya dari balak melenti baka Pakistan kan burom ya kecingkular jongka hapo kene kecingate habakran ha parlimen Ishak Dar ulaong kat ba udang don ha Saudi Arabia marmar ulai kendo ya kinong yalam ke Iran pan pentip saki halor kate kecingate kat kum kecing ong jung ke Iran kelapan ya kecing penti kena baya ke jaka juga Saudi Arabia onom penun kam nakam taban penlong ya kecing hertma ulah kenok ro bakane kecing penti kena kadai kadau baka kecing kentok Persia ke Saudi Arabia bat ke Oman kadang sakut kat baki kamle thu ha Jordan Kuwait UAE Qatar bat Bahrain ula ongro bak Iran kadai kari ke balai luj bat kadai ke perlok beajan bat kat men jong ke Pakistan rai ke Iran ke Syamhi ya laki jong kirai udar ula benrap bagi don kiri jong ke Kuf ki bala syak tombor namala kenok bagi don ki ketem jong ke US hang tei hadin ki kubor ki peni bala don ki jing syak penjulor hakikat to kene ki kat lingsun bat ki jing tei bat we no sosnong jong ke Pakistan ro ulayam ula penpau pada om syam ladon kecing pendam mardor na kitu kiri kenjen daya teli pan penmi ke sur ke baklan Persia aki kam jok Israel bat ke Amerika ula kenok baka Pakistan kadai kawai na kiri ki bala pendam Persia ya ketika cingle kat ba menteri Kambari jong ke Pakistan ukam baka ne kari ke dai ke Saudi Arabia ki khubor ki penmi baka Saudi Arabia kai kenduk bon teli ki jingja ki bedai bat ki drone baki namding ha ketai kapor arteli ki drone kla hertma ke embassy jong ke US ke badon kanong ba Saudi langit bakate ke cingsak tombor kade si benta jong ke cinglek penrem jong ke Iran kalawan ra ke cing plok bar ke cing julor hapo ka plau jong ke embassy ketenat ya dari jong ke Saudi Arabia kala itu ba omduna ya ki prateli ki drone kilawan hera keleng jong ke Riyadh bar ke Al Kharij Om Syamladon kano kecing penti kena bala permtai baik teki misal ni ki drone ha ki jika sak sipai bahek jong Saudi Arabia ha kane kapor rai lai thu bagi Iran kala tombor ki ketem jong ke US bat ki parlok jong ki ha keleng kiri jong ke Kuf da ki namding bat ki drones lai thu baka jing tombor jong ki drone kadai karkhana pen khuj umpniang jong ke Saudi Aramco haras tanura kadai ke jaka pen khuj umpniang kala ban penme ko masan lak san pojar barrels ha ka shisngi bala khen baka dai kawe ne ki jaka penme umpniang bakongsan jong ke Saudi Arabia ki kubor ke thu bai kadai ke jing syak tombor lalek de ki kenhon ki badon jingadai bat ki Iran